Gikundi kia athuri na atumia a ndigwa nigikaire thirikari ethethure mugunda wao urorete kwigwatirwo ni gitama kimwe mwena wa kiwanja-ini kaunti-ini ya Isiolo. Gikundi giki na mathuguta maingi kihandite gicanjama gikura itingi iria cihanditwo mugunda-ini ucio wa eka 30 ta uria Wini Kimani wa Mungai aratariria. Maihuritwo ni mathuguta maingi athuri na atumia a ndigwa aria mombite gikundi kimwe hamwe na andu mari na mawathe meheanite gukura itingi iria cihanditwo mugunda-ini wao mwena wa kiwanjani kaunti-ini ya Isiolo. Wamama wazee kiwete, na niko na kadi yangu ya kiwete, tuko kiwete wengi, kuna wa yatima, kuna wamama single, tuko hapa leo tunalia, tunataka haki yetu. Leo mjeshi akuja ingie atuoneshe kifua 3 weeks akuja mage mchanga hapa, hiyo tumekataa. Mundu uyu wa eka 30 marauga mawigwatire miaka 25 mihituku, no mwaka-ini wa 2012 ukianjia gwitirwo mata ni andu endi na ngucanio ikianjiriria hau. Tuliomba 100 acres of land kiwanjani. Ile shamba county council government ikatupatia 30 acres. Sasa watu wengine nao wakiona mahali imesikaa hivi wanakuja wanagrapu mali yetu. Na sisi wengi wetu kuna maskini, kuna wamama saizi wamekufa, watoto wao hawana mahali pa kukaa. Maugite matwire igoti-ini makiugucaniria na gitanga kimwe thutha wa kingi, undu uria warugamirie mihango yothe ya uthii wa na mbere mugunda-ini uyu, no na njira ya wara mundu umwe ni anjite kuiriga. Leo tena alikuja kujenga kigingi. Sasa ndio si nasema tunaamua leo tukufia kwa hii ardhi yetu, tubomoe hii kigingi. Finally yale ambayo yamejiri sasa hivi ni exposure ya syndicate ile ilikuwa inaendelea. Hiyo ni cartel. Walikuwa wameungana kutoka makampuni hizo za ujenzi wa barabara ambayo ni national government na huyu ofisa wa Kenya Army. Riu ni makaire thirikari ndikamaruge mubango-ini uria uruguritio woheani wa title miene itiganite bũrũri. Uhuru Kenyatta akona huruma sana na wamama, atutetee Uhuru, atupatie imiliki yetu ya karatasi ya toltoldi. Hii ardhi yetu kila siku tunataka kunyang'anywa na matajiri. Ni mahoshete mwihoko wao gwi thirikari o makihoya kihoto kiao githingatwo makiuga ni meharirie kugitira kiria gikiao. Kuja kumuuliza vile ameingia pale, ule mjamaa wa Kenya Army, he was so violent. Alinibox hata alama hii hapa, aliniweka ngume. Basi mimi sikupigana na yeye, nilienda kuripoti. Sisi tunatetea haki yetu, hatupati haki na maneno yetu pia iko kotini. Na wale pia tulikuwa tunafanya nao kotini, kwa sasa pia wamewacha maneno ya koti. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Wini Kimani wa Mungai. Atongoria kanitha itiganite kuma gicigo kia Narok kia muhuro na irathiro moritie ateti kunira kanwa ithigiri ri kambeini cia githurano kinene inyitite thinga. Atongoria aya marutite ndumiriri hamwe na athuri a ruriri rwa Kipsigis magikomithia miario ya ateti amwe micemano-ini ya muingi na kuga ciugo imwe ciahota gucogerera muingi na gucungiriria nyamukano. Hindi o iyo atongoria a ikundi itiganite cia atumia na athuri ni moritie ateti gwithema kuingiria uteti ndereti-ini ya mititu wa Mau, makiuga ndereti iyo ihana kironda kia ndira kiria kingitumura rumena na wagagu gatagata-ini ka aikari a miena iyo. Tumesikia matusi mingi akitokea pale kidogo, lakini tulitaka kucha kukana hiyo maneno, sababu tukisikia mtu ambao wanatusi viongozi wengine, hata kama kiongozi yeyote ambao hata akitaka kuritaya, huwezi kutukana. Maneno kidogo ya kuja kuingia kama nataka kiti ajitogeze vizuri, aombe kiti lakini sio kuomba kwa kuharibu mahali kiongozi mkubwa, yani kama rais wa nchi. Hiyo tunakana, hatutaki katika nchi yetu. Tumekerwa na tumesikia mara mingi majibuano na matusi ambao viongozi wanafanya katika mikutano ambazo
ni ya mazishi na zingine ni ya siasa. Sisi kama kanisa tunaomba na tunasisitiza juu ya amani katika kaunti yetu na kuhimiza viongozi hao ambao wanaokombania viti mbalimbali kwamba wajiepushe na matamshi ambayo yanayoweza kuleta juki au furugu. Hiyo naimbiza viongozi wachunge indimi zao wakati huu wa uchaguzi, kwa sababu wakati huu wa election ni wakati ngumu. Tukiteleza kwa jambo lolote ama tukisema jambo ambao linaweza kufunja amani, itakuwa vibaya zaidi. Ikundi gya Safaricom Foundation nikigite keheri-ini kigina gya shilingi milioni 100 cia kuhura njeki tabarira ya ndoto zetu ireteithagia arutwo na andu agima gukinyanira iroto ciao mathomo-ini na muturire-ini. Ofitha murugamiriri wa kambuni ya Safaricom Peter Ndegwa niwe oheanite uhoro uyu akiaria ari cukuru-ini wa secondary wa ciana rikoragwo na mabataro ma mwanya wa Joy Town uria uri Thika. Kuma kwambiririo gwa tabarira ino ya ndoto zetu mwaka-ini wa 2019 Akenya milioni 3 ni mateithikite arugamiriri tafarira ino magitanya gukinyeria andu age milioni 2. Some of us may not be able to go to regular schools because they are not the most inclusive of places. Some of them are not accessible to us. So there are those of us who will need to be in a special school. It would be better if we are able to be integrated. But to answer even much more directly, it means so much to us as people with disabilities that there are people out there, a company like Safaricom, who are willing to come and support this facility because we have extra needs. Modo wothe wina project yagienda gwika thiini wa itura riao yothe irahutia uiga ugima wa mwiri kana githomo ona kana ukuria wa biashara nini thiini wa matura mao nimo maundu maria turerigirira ati andu aitu ni megutuika akuya mweke uyu. So far we've impacted 3 million people, including in the past year 1.2. In this new program we hope to impact up to 2 million and we encourage Kenyans to send their proposals and their applications to the Safaricom Foundation so that you can fulfill your dreams and those of your communities. Arimi anyoni mwana wa Naivasha ni mambiriirie kwirahira umithio uria ukoretwo giukania na urimi uyu kumana na kwandanduka gwa thoko ya nyoni guku bururi-ini na thi cia nanja. Arimi aya maugite ona thogora wa irio cia kuhe nyoni cio ni undu ungiutumite maguciririo ni kuireithia makigorethio kiringithanio na wa nguku. Angige wa Nyamu ari na riboti ino. Mugunda-ini uyu wa Charis Farm mwena wa Nyondia Naivasha nikuo turakora Joyce Wakiria ari na gikundi kia arimi kuma Kinangofu magiuka guthoma nake uri urimi wa nyoni cia magemio utabanagio no kagacira kuona ni atugirite thiini wa kaunti ino ya Naikuru hari urimi wa nyoni ici. Tukoretwo tugitarget the local market undu wa mbere twambe tubundithia andu thiini wa tuma introduce urimi uria turarima na nigetha mambe mateithike gukura kare na tugacoka tugakorwa ati no turatarget kinya international markets tondu nyoni ici twina cio ha muthenya wa muthi andu ni moka makerorera na makariha na koguo tungigia ona andu mariumaga nginya mabũrũri ma nanja magoka makerorera nyoni icio magaturiha toria mathia Nairobi parki makariha 27 kuona muruthi. Mugunda-ini wa kwota eka nikuo aigite nyoni 300 cia mithemba ngurani na kuringana nake ni urimi utarabatara warie munene wa migunda kuona no ahotete kuiga indo ingi ta thamaki na mburi mugunda-ini o uyu. Turahuthira space ira twina yo nini tukamihũthira the maximum na tugacoka tukahuthira locally available materials. Tirabatara ati uthi ukagure mbao kana ki urahuthira o materials icio locally available na urimi uyu ndiwikire space ira huthirite ni ta ndikinyite quota na ni hotete gukona makiria manyoni 300 ndina mburi cia iria makiria maigana rimwe na thamaki ndina makiria ma 2,000 ona urimi ucio ngi ngakorwo ngihota kurima na njira nene. Arimi aria mokite kwamukira mathomo mari na riciria ria kurikia maguru urimi-ini uyu maugite wa mbere maguciriirio urimi-ini uyu ni itumi ngurani na imwe ciacio ni uria nyoni citari na mabataro ma ikiro cia iguru kurima na umithio wacio uri iguru muno ukiringithanio na urimi wa indo ingi makoretwo makirima. Na ni tuona uhoro munene na wa magegania tuona ati nyoni iria cie guku ona ndungimenya kuhiana atia to ni thaka na tariu ithuĩ tondu aingi aitu ni akuru tuona ati nona no tuige tunyoni niguo twatuinira uguo kana twatuona hau tugithaka ma stress magathira. Alafu ndu uria watutisha arithitie mburi handu hanini nuthu ya eithi ena makiria mburi 400
na kwena ngũkũ kwena maũndũ maingĩ mũno na ithuĩ tũrĩ na mĩgũnda mĩnene no nĩ tondũ wa kwaga andũ maratuonererio ũrĩa tũbatie gwĩka tũtũrĩte twĩ ngombo. Ona gũkĩrĩ ũguo arĩmi a nyoni cia magemio nĩ mabataraga marũa ma gũtabania ũrĩmi ũyũ kuma rũhonge-inĩ rwa ũramati wa nyamũ rwa KWS. Ũngĩenda kũrĩithia nyoni ta peacock kana nganga no nginya ũkorwo wĩna marũa na koguo nĩ tũhotete gũkorwo twĩna marũa mau na magacoka nĩ mokaga makarora ikĩro nyũmba iria ũraiga nyoni icio kana nĩ ikinyanĩire ikĩro iria marenda na koguo nĩ mokĩte na magatũhĩtũkia na magatũhe marũa mau. Ũrĩmi wa nyoni ũkoragwo ũkĩgucĩrĩria arĩmi na mĩoroto ngũrani amu no ikoragwo irĩ kĩgucĩrĩrio kĩa agendi makĩenda kuona ũthaka wa mĩthemba ya nyoni. Kĩribotera Inooro TV njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ. We didn't know that Eva was admiring him secretly. Sometimes I tend to believe that my love is tosha msichana moja. And naturally I was born a polygamous person. 3 of us, we are enough for him. We are not going to allow him to bring another one. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotions? Smoothness, scent, glow. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Ungenunua gani? Ina transform dry skin kuwa deeply nourished na kuismoothen. Na fragrance nayo. Wacha tu. Why pay more? Nunua nice and lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ni upendo na usambazaji wa upendo. Nyumbani ni furaha, umoja na kufurahikiana. Nyumbani ni usalama. Nyumbani ni kazini. Na kazini ni nyumbani. Nyumbani kiu inamalizwa. Na kusaidiana kwa lolote lile. Inadhamini mafanikio yetu. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Oregine twacokereria tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ bara ya kũrũa na mũrimũ wa kansa nĩ hũrĩtwo njeki kaunti-inĩ ya Migori thutha wa kũhingũrwo gwa ceceni njerũ ya ũrigiti wa kansa ĩrĩa ĩtanĩtio na Mama Aida Odinga thibitarĩ-inĩ wa Sori. Ceceni ĩno ĩrĩa ĩratanywo kũrigita arwaru a mĩthemba ngũrani ya kansa ĩratanywo gũkorwo ĩkĩheana motungata ma chemotherapy na radiotherapy, ũndũ ũrĩa ũkũhũthĩria arwaru mũrigo wa kuoha thabarĩ ndaya magĩetha ũrigitani ũyũ. People should come out for screening, especially the women. At a time like now, we are doing HPV DNA screenings, which can help us detect the HPV early enough and help treat this condition before it develops into.
Aikari ngiri 20 a kaunti ya Samburu ni maratanywo guteithika o undu umwe na mahiu mao kurumirira kurika kwa waki wa demu ya Konkin. Aikari aitura ria Nauneri kaunti-ini nini ya Samburu ya gatagati aria makoretwo magithinika gucaria mai ma kuhuthira mucii na ma kunyotora mahiu mao riu mari na kihuruko. Demu ya Konkin ni rikite kwenjwo na kigina gia ciringi milioni 28 tabarira ire rakinyanirio rungu rwa unyitaniri wa thirikari ya kaunti ya Samburu na thirikari ya kibururi ruhonge-ini rwa urimi wa kugitira mimera mai. This dam is serving about 3 wards in Samburu that are neighboring here with a catchment of about 20,000 people. The dam is ideal for both domestic and livestock uses, but we're also looping in fish farming. We get the fisherlings here, and hopefully that can also be a source of an additional livelihood for the communities around here. I think in future we'll also want to urge incoming governments, because we have a lot of catchment here, we have a lot of water flow here, that we can have a series of such dams downstream to increase the water capacity and reservoirs also use in irrigation. Hiyo imeteseka hapa na maji, lakini hiyo serikali yetu imesaidia sisi, imetoa demu tena ile Mungu menyesha, imetoa maji mingi, na hiyo sai ni mzuri sababu ile hata ndembe yetu imejaa kabisa. Sai hapa ile kitu ya maji, kiwa maji kwa hapa imeisha, ile ya watu ile tena ile ya mbuzi na ng'ombe hakuna sai ile tena sila ya maji kwa hapa. Naona sasa kama that provide water for domestic and livestock use. Especially tumekuwa experience drought kama Samburu. We have been walking some distance kutafuta maji. Kama sasa hii maji tunasatumia for domestic. Wamama wamekuwa wakitembea kilometers kadhaa. Sasa tunasema asante, congratulations kwa dam hii. Sasa tumesaidiwa na county through NARIC project. Sasa hii community ambao yote inasema asante kwa sababu hakuna maji, ilikuwa hakuna maji desert, na population is more than 10,000 people na kunya. Kwambatirio ngathi gwa taoni ya Kitengela kaunti-ini ya Kajiado na gutua muthubari ni ikinya riratanyo kwarahura ukuria wa taoni iyo na matura maria mariganitie. Ofitha nene a kanjo ya mithubari na arunao a kanjo ya magavana magathiriirie kwambatirio gikiro gwa taoni ino, makiuga ikinya riri riguka na uguni kuri aikari. Gavana wa Kajiado Joseph Olelenku augite ni gukumira mieke mieru ya mawira ni undu wa kuhinguka gwa taoni iyo. Tukisherekea Kitengela, tumeona kazi nzuri Kajiado Municipality hapo Kajiado Central, Ngong Municipality hapo Kajiado North. Tumeona kazi nzuri imeleta kwa maendeleo ya wakazi wa sehemu hizo. These emerging towns, these emerging municipalities, they need the management need to be based on a plan, an integrated plan. That should be the vision. That should be spearheaded by the leadership, both at the county level through the governor, and also at the municipal level through the management board. And urban areas have been left without champions who can help in, advocating for the rights of urban areas. And you will find that there is little allocation of resources that is going to the urban areas because of lack of a dedicated entity. So this is some of the things that perhaps investors should look for when they are looking for a place to put their money. And not to forget is that this is a Cosmo county with people from all over. It is Atongoria aria marahuranira ituro itiganite cia uteti icigo-ini kia ubunge gia Kangundo ni mambiriirie mutaratara wa gwikiranira ngirimiti na aikari niguo mangigathurwo na kuoya wabici iria marahuranira makahe aikari mweke wa guthura tabarira cia ukuria iria mangienda kuhingirio. Mubango uyu wa gwikiranira ngirimiti uratongoria ni gikundi gitari gia thirikari kia I Choose Life Africa. Mutongoria wake Mike Mutungi akiuga ngirimiti ici ni gutuma atongoria makoro na uigiririki na gitio utungata-ini wao kuri muingi.
na tumekutana hapa na tumejicommit, tumesign ya kwamba nikichaguliwa kama mjumbe wa Kangundo nitatembea na wananchi wa Kangundo kutoka siku ya kwanza, tukijadiliana ni maendeleo gani wanataka ifanyike, na tukifanya pia tunaongea na wao watuelezee kama kazi imefanyika mzuri ama imeendelea vipi. Na hiyo tumesign na najicommit ya kwamba hiyo tutafanya, ambapo majaliwa tarehe 9 tukichaguliwa vile tutakuwa tukiendeleza Kangundo na kufanya kazi kulingana na matakwa ambayo mwenye nchi atatupatia twende tukafanye kazi. Letu tu ni kuuliza wote wanaohusika through the ICL, through the community leaders, ndio tuungane pamoja bila kusalitiana, tunajua tutafanya kazi vyema. And the goal is to ensure that we have a structured process of engaging the candidates once they're elected, so that we'll be meeting once a quarter for performance tracking and management, so that we meet, we examine the targets that were set, how are we doing, and how do we accelerate them. Na hau niho tugutirihira mutamburuko witu wa mohoro wa muthenya wa umuthi kagucokeria ngatho ni undu wa gucagura ceceni ya Inoro TV na gwitikira kwiroragira mohoro maitu na itanathie ni ngwenda gutambura muthuri umwe urarera mohoro maitu wa muthenya wa umuthi ugwitwo John Kagiri. Thank you John Kagiri ni undu wa gutirorera. Nitagwo Jambi wa Njaogia na weekend njega.